Najmlađa balkanska članica UN-a, etnički najraznovrsnija, zemlja sunca koja je nastala krvavim raspadom Jugoslavije. Lijepa zemlja. U UN-u se zbog dobro poznatih grčkih stavova i danas vodi pod nazivom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, iako ju je 120 zemalja priznalo pod imenom Republika Makedonija. Iako je u odnosu na recimo Bosnu i Hercegovinu na putu ka nezavisnosti doživjela minimalne ljudske i materijalne štete tokom sukoba iz 2001. i bez obzira na sve prirodne preduslove u Makedoniji je danas više od 30% nezaposlenog stanovništva. Ali ipak, ključna barijera koju ni 20 godina od osamostaljenja ni makedonska država ni makedonsko društvo nije prevazišlo je multietničnost. Da, upravo ono što je u razvijenom svijetu jedinstvena prednost, u Makedoniji, kao i u mnogim drugim balkanskim sredinama, nažalost predstavlja teški teret. Međuetnička netrpeljivost u Makedoniji je konstantna tempirana bomba. Eksplodirala je 12. aprila ove godine, kada su nadomak Skoplja u selu Radišani ubijena 4 mladića od 18 do 22 godine i jedan 40-godišnjak. Osim da se radi o profesionalcima, policija do danas nije saopštila ništa više, kao ni pronašla počinioce ili utvrdila motive. Sva petorica su Makedonci. I pored svog opreza i nevoljnog javnog izgovaranja te tvrdnje, većina su i dalje uvjerenja da su ubice Albanci, a motiv nacionalna mržnja. Međutim, nije suluda ni tvrdnja da se ne radi o ubistvima iz mržnje, već o akciji stranih službi pred predstojeći samit NATO-a, a cilj je dati do znanja da Makedonija nije ozbiljan kandidat za NATO. I upravo ove dvije nezvanične teze u vezi sa motivima ubistva otkrivaju svu kompleksnost u kojoj se već 2 desetljeća nalazi Makedonija. Južni susjed Grčka joj osporava ime, istočni susjed Bugarska zastavu i jezik. Sjeverni susjed Srbija Makedoniji nikada nije oprostila put u nezavisnost države i crkve, pa ni danas ne priznaje autokefalnost makedonske crkve. Zapadni susjed Albanija i danas ima teritorijalne i političke pretenzije na dijelove Makedonije u kojim većinski žive Albanci. I više je nego dovoljno razloga i motiva za strahove, ali samo rijetki naglas žele dovoditi u pitanje suverenitet makedonske države. Ja ne vjerujem u konspiracije, u ovom smislu. Konspiracija je uvijek bilo, ali stvarno, ne samo u pričama ljudi. U celom svetu. Velike nacije veruju, i oni veruju u velike konspiracije. A ne male nacije, kao što smo mi na Balkanu. Ali ja vjerujem da su konspiracije tu samo kao aditiv u čorbi. Samo kao nešto, kao dodana vrednost. Ostatak vi i ja kuvamo ovdje. Ljudi koji ovdje živimo. Nemojte da verujete da neki Francus ili Srbin ili Amerikanac ili Kinez može da vam skuva ovdje neko jelo, a da vi to ne primetite. Ja i vi kuvamo tu čorbu. Znači, glavne sastojke tog jela prave ljudi koji ovdje žive. Biće tu ubačenih ljudi, ideja koji dolaze sa strane. Ja nemam iluzija da je na Balkanu sve idealno i da ne postoje neki segmenti društva i u Beogradu i na drugim ovdje glavnim gradovima oko nas koji imaju i takve namere. Ali ja vam garantujem da je 99% tog jela skuvano sa strane domaćih kuvara. Ključni problem Makedonije je unutrašnjo-politički, tačnije međunacionalni. Ovako je izgledalo Kondovo predgrađe Skoplja kada smo ga posjetili 2009. 8 godina nakon makedonsko-albanskog sukoba, bilo je ovo selo u kojem su rovovi bili još aktivni, a područje nedostupno legalnim organima vlasti. Danas je situacija potpuno drugačija. Albanske zastave više nisu simbol otpora državi Makedoniji, a lokalni vođa je u zatvoru. Plod je to činjenice da su albanske zastave izvješene ne samo u Skoplju, već i širom Makedonije, naročito u 18 opština gdje Albanci predstavljaju većinsko stanovništvo. 2001. kako sam rekao, je godina kada sav onaj napliv revolta kulminirao sa
oružanom rezistencijom, odnosno oružanom pobunom koju UČK predstavljala znači, preko oružanog konflikta i sa vodstvom implicitno znači, pokazalo volju albanske zajednice da i tim putem, ako je potrebno da se reši, znači moralo da se vodi, znači da se prolazi kroz tu situaciju. Da li je te 2001. UČK htio osamostaljenje albanskih opština, priključenje Albaniji ili šta? Nije priključenje Albaniji u pitanju. U pitanju bilo poboljšanje pozicije Albanaca ovde, jer mi smo rođeni ovde, mi smo autohtoni ovde. Mi nismo ovde došljaci da bi smetali da ovaj deo teritorije trebamo odcepiti i odneti negde, ne znam gde. Mi smo ovde autohtoni i polažemo pravo na nasledstvo, na ovu teritoriju, na ovu državu kako Republika Makedonija, imajući u vidu da sa pokoljenjima smo ovde. Znači nije da smo mi došli ovde pa sad tražimo nešto što trebamo odneti negde. Znači tražili smo i tražimo da budemo svoji na svome i poziciju ustavnu, znači da imamo ono koje što i treba da imamo. Sa Ohridskim dogovorom znači je napravljen pomak u opredeljenju pozicije Albanaca i drugih, sad da se koncentriramo znači samo na položaj Albanaca, međutim to uključuje i druge zajednice koje što nisu u većini u Republici Makedoniji. I kako što znate, znači u preambuli su nabrojani pokraj makedonskog naroda i sve druge zajednice znači koje nisu u većini, uključujući tu albansku zajednicu, znači romsku, bošnjačku, srpsku, tursku zajednicu, vlašku zajednicu, kao deo naroda koji što žive ovde i koji što polažu na pravo na državotvornost i na nasledstvo na ono što je Republika Makedonija danas. I sa Ohridskim dogovorom i sa ustavnim izmenama koje su nastupile posle Ohridskog dogovora, znači značajno je poboljšana pozicija položaja Albanaca znači u Republici Makedoniji. Istina je da su Albanci potpuno uključeni u rad državnih institucija. Postoje i univerziteti na albanskom jeziku. Taj jezik je jedan od zvaničnih u Makedoniji. Na prvi pogled provedeno je sve ono što je dogovoreno 2001. Ohridskim sporazumom. Međutim, kao i svugdje, glavni grad nije prava slika stanja. Stoga smo se uputili u albanska sela nadomak Kumanova. Sela koja su tokom 2001. godine bila U ova sela ne samo u ratu, već i dugo nakon njegovog okončanja, makedonska policija nikada nije ušla. I danas makedonski policajci ovdje rijetko i u iznimnim prilikama zalaze. Ovdje ukupno živi oko 30.000 stanovnika. Ovim ljudima Makedonija je još uvijek, i što posebno zabrinjava, sve više maćeha, a ne majka. Žitelji ovog sela su van državnog sistema, izolovani i rijetko komuniciraju sa Makedoncima. Osjećaju da su kažnjeni zbog događaja iz 2001. Selo ima svog čelnika. Kada on govori, svi šute i bez njegove dozvole malo se šta radi. Imali smo sreće i dobili njegovo povjerenje. Tu je bilo kako, što da ti kažem, kako Vukovar. Ovdje se granatiralo na svi strane. Ali ima muži ovdje što ga brane ovoj zemlju. I će ima i nema nikad da umira ovoj mjestu. To je jasno neka mu je. Na političari. Jesu li spremni Albanci, recimo ovog sela, ukoliko dođe do napada, ponovo uzeti za oružje? Zar će bjegamo? Momak. Ovaj narod nema da bjega ovdje. Živ ne. Samo mrtavci će šansu nema. 4 sela. Ovaj teren je bilo na rov. Ne su bili više. Ali treba da pitate i Makedonci kako se ratuju. Mi smo bili u našem mjestu. Ne smo bili napadači. Mi smo bili branitelji. Mi smo se branili.
ali šansu ne smo imali. Vidite, ako se ostane ovako politika, političari znaju bolje od nas, samo ja što mislim. Ili podelba, ili ne znam šta misli Makedonci, ako tera još ovako da gi pudi Albanci od ovdje, kako ne znam u kojoj godine kad su pudili već pola Albanci u Tursku. Od ovoj selo ne se znaje koliko kući su pobegli u Tursku. Sada više ne je toj pesma. Nema kude da ide više. Može li doći do podjele Albanije? Oprostite, do podjele Makedonije? Boga i može. Sovija političari da. Ako se menja političari, ne. Ako se po pameti političari će biti po pametni, nema da se deli. Ako ovako produži, jer vidiš, ide, sin od tatko se deli. Mene ne mi smeta Makedonci, ali i mi ga smetamo njima. Ja ne znam što. Na rabotu ne smo. Svi mjeste kude su pojake Makedonci su. A Albanci znaš koliko ima u Makedoniji? Komaj milion. Albanci su bili bolje pred 2001. nego sada, momentalno što smo. Zašto se zbori ovaj? Vidite što se radi. Ubijaju mladi ljudi, deca, a svi Albanci se sobira i zatvara. A to se zna zašto se radi. To radi političari, gospodine. Samo da sedi u svoju stolicu. Albanci nema nikakvo pravo. Samo lažev prema svetom, kaže da su Albanci ima pravo nikako. Vidiš ovoj selu, 700 kuće ima, a nema ni 50 ljudi zaposlenih. Pa mi kad trpimo, dok nas dođe preko nos, kad dođe preko nos nema niko da trpe. Šta će onda biti? Pa što je bio pred 2001. To će da vidi. Ne daj Bože pa kažem da ne dođe do rata, inače kuću nema da puštimo, po nikoj cenu. Znači mi ovdje smo rođeni, ne diramo nikoga. Do sad i oni nisu nas dirali, ali od sad na tamo ne znamo što će da se desi. Vidim da neko ekscesi ima, ali to će da bude uvijek takvi ekscesi. Nadam se će se smirati tije strasti. A najviše ovoj našu komunu, albansku komunu, najviše mučimo ekonomski. Ovdje nemamo ni fabriku, nemamo ništa, sve od zemlju. Ovo je naseljeno oko 30.000 stanovnika, a svaki ima po 4-5 šinika, to kažemo oko 3-4 metra po kuću, znači 5-6 člana su. Najviše ekonomski ovdje muči ovaj narod ovdje kod nas. Koliko ćete moći trpiti to? Pa ja koliko što vidim, ovaj narod ne može dugo da trpi, naročito zbog ekonomske situacije. Došli smo do kraja, evo, nemamo pare struju da platimo, nemamo pare na državu da dajemo, ali na kraju krajeva imamo ljudi koji nemaju ni lep da jede ovdje. Zašto je to tako? Je li vas neko kažnjava ili... Ne znam, od 2001. godine ovoj kraj vikaju da je krizni reon. Ne puštaju ni, na primjer, krediti, ni ništa, ni fabrike ne se gradi, ni ništa ovdje. Te vidiš, svaki čovjek ovdje da gledaš u džep nemaju ni banku narod. A za sutra mislim da ekonomski ušte pološak je vidi. Može li to proizvesti nove sukobe? Pa ja se plašim da možda proizvede, pošto narod ako nema što da jede, što da pravi?
Pa mi će trpimo koliko možemo, a kad ne možemo i... Šta onda? Kad ne možemo i on znaje šta je. Šta je to? Šta je rat, drugo nema. Kad ne možemo više da trpimo. Kao 2001. što je više. Spremni ste na to? Pa moramo, kude da idemo? Mi zemlju neću da puštamo. Ipak ovdje se ne radi o jedinstvenom primjeru. Selo Lipkovo možda i jeste samo po sebi geografski ili tradicionalno zabačen i nerazvijen kraj, ali situacija na drugoj, zapadnoj strani Makedonije je identična. Šta više, u gradovima poput Tetova ili Gostivara očekivali smo nešto umjerenije stavove. Međutim, prevarili smo se. Dok žitelji kumanovskih sela uz svu nerazvijenost i izolaciju Makedoniju doživljavaju kao matičnu i jedinu državu, u gradovima na zapadu je znatno drugačije. Srcu što više osjećaš, Makedoniju ili Albaniju? Albaniju. Zašto? Ne znam. Tako. Zašto sam Albanac. Alban. Zašto? Ne razbiram makedonski. Mi smo Albanci. Kako može, na primjer, ovdje u Makedoniji, da kogo dođe? Normalno Albaniju. Nisam ja shvatio pitanje baš. Ne, ja sam dobro shvatio. Da li mislite... Sakaš Albaniju ili Makedoniju? Albaniju hoću. Da li mislite da će ovo jednom biti dio Albanije? To ne mogu ja da vas to pitanje... Šta biste voljeli? Ja bi sam volio Albanija da bude. Tako porano što je bio. Ja mnogo dobro znam istoriju. Drugo? Vi? Pa već kad ti odgovorio, neko ostaje tako. Živim u Makedoniji, ali Albanija je moja zemlja. Ali ipak si rođen u Makedoniji? Da, rođen. Kako je to moguće da više voliš Albaniju nego Makedoniju? Pa ne znam, ili krv ili nešto. Ljubav za znam. Ne daš li se da će nekada biti ovo dio Albanije? Ne znam, to ima drugi što... Jesi li se spreman boriti za taj cilj? Da, svega. I oružjem? I oružjem. Sve ovo otvara pitanje koliko su tačne teze o velikoalbanskim težnjama, a posebno planovima. Niko od ozbiljnih zvaničnika neće reći da one postoje. Tu je i najmanje 50 godina aktuelna teza da se taj cilj želi postići albanskim natalitetom. Ni tu tezu niko od zvaničnika neće potvrditi. Demografski aspekt tretmana problema nije novo u Makedoniji izmišljeno. To demografski aspekt gledišta u poziciji Albanaca i u Jugoslaviji, znači u federaciji gdje smo bili, je bio tema dana, znate, oko Kosova. Tretman Kosova bio od aspekt demografskog principa nataliteta, koji što u suštini nije ono što se želi prikazati. Ne mogu se doživljavati Albanci samo niz prizmu nataliteta. Fakt je da u albanskom življu broj soodnos, znači rođenih i mrtvih, je pozitivan. Međutim, to nije razlog manje vrednosti Albanaca, manjeg znanja Albanaca, manje emancipacije Albanaca, nego to je razlog vitaliteta albanskog življa u Makedoniji i u tom kontekstu, znači, reproduktivna moć, ako se može reći, je drugačija od nealbanskog življa u Makedoniji. To je teza koja što postojano se forsira i tuka v ovие krugovi i moram da kažem дека je prilično nezasnovana i često pati se zloupotrebува od националистички позиции. Наталитетот на една или друга нација не е статична категорија. Таа се менува. Значи, обратно ја би го поставил прашањето. Дали со подобра едукација, образование, емансипација, некој мисли дека ќе остане истиот наталитет на албанците или на некој друг?
Ние веќе имаме ситуација каде што наталитетот на етничките албанци во Македонија опаѓа. И тоа е резултат на еманципација, на образование. Значи, паметна држава или паметна политика се обидува да ги предвидува работите 5, 10, 15, 20 години. Ако некого го плаши наталитетот, не знам, на другата етничка заедница, тоаш вистински начин е да се инвестира во образованието и еманципацијата на таа етничка заедница. Поготово да речеме на половата рамноправност, на образованието на жените и така натаму. Што е абсурдно? Тие кои што се плашат од наталитетот се против образованието или подоброто образование на тие луѓе. Тоа е контрадикторно. Значи, апсолутно не мислам дека тоа што денеска е податок, ќе го имаме истиот и после 20 или 30 или 50 години. Меѓутоа, генерално, клучното прашање, дали ние уште мислиме дека е после 30 години и ние, и Босна и Херцеговина, не знам, Косово, Албанија, ќе останеме надвор од Европската Унија, ќе останеме со некакви своји балкански политики и фрустрации, ако немаме намера да ги интегрираме своите земји, прифаќајќи европски норми и стандарди во Европската Унија, тоаш може се да се случи. Тоаш сите опции се отворени. Апсолутно не мислам дека, да се вратам на основното прашање, не мислам дека наталитетот, било чив, е опасност за било која нација или не знам, припадници на друга етничка заедница. Она што нас може као балкански држави да не уништи, не во буквална смисла на зборот, да не направи огромна штета, е целата таа фрустрираност и оптеретеност со историја и со митови. Со форсирање на меѓусебните разлики. Секој од нас мисли дека сме прави европјани и дека сме спремни да живееме во Европа и да нема разлика меѓу нас и германци или, не знам, енглези и французи, али со првиот комшија дефинитивно сме различни. Тоа е едноставно анахроно гледање. Како ќе живееме со, не знам, некои нордиски народи во заеднички европски дом, а не можеме да живееме заедно со првите комши кои што се околу нас, без разлика дали се од исламска, православна, католичка вероисповест, дали се албанци, македонци или бошњаци, срби или хрвати. Ali čemu onda izjave građana Zapadne Makedonije o Albaniji kao zemlji koju više vole? Znate šta, jedan narod treba da bude nadprosečno neambiciozan, da nema ambicije da živi zajedno. Isti narod da živi, ista porodica da živi u istoj kući. Međutim, ovo ne mora uvijek da znači da vi treba da srušite nečiju kuću da biste izgradili vašu. I zato tu kod nas u Balkanu su tragične te priče, kad vi govorite o tomu, o ujedinjenju naroda. Narod ne mora se ujediniti tako da sruši, recimo, Albanci ne mora da se ujedine tako da oni sruše Makedoniju. Međutim, imate onaj koncept evropski. Zašto da mi ne verujemo u tome da će jedan dan ovaj Balkan biti baš ono, Balkan bez granice? Za mene i to je ujedinjenje albanskog naroda. Normalno. Ja ne isključujem i druge mogućnosti, ako budeš nateran. Pazite, sada se obično govori o menjanju teritorija, o severu Kosova. Pa, po kojoj logici, stvarno ja bih hteo da mi neko objasni, po kojoj logici, recimo ako se počituje taj srpski stav, da svako selo gde živi Srbin, to je Srbija, po kojoj logici da se ne počituje stav da u svakoj ulici gde žive Albanci, to je Albanija? Dakle, ili ćemo upotrebiti jedan standard ili drugi. Ne možete za jednog jedan standard, a za drugi standard. Po kojoj logici recimo da Albanci asistiraju u stvaranju 5 država? Kosovo, Albanija, Crna Gora, Srbija, Makedonija. Ako s druge strane vi imate situaciju kad se Srbima sve dozvoljava. Pazite, Srbi dan danas kontrolišu na ovom Balkanu najmanje 4 države. To je Srbija, Makedonija, Kosovo i Bosna. Oni su unutra. Ali
pod različitom pakovanju, ne svuda isto. Vi imate srpsku politiku, Srpsku republiku. Recimo, uvijek kad želi Srbija, može da uzdrma Bosnu. Imate u Kosovo, sever Kosova. Uvijek kad želi Srbija, tu može da uzdrma Kosovo. Tu imate te prosrpske strukture. Imate u Crnoj Gori. Dakle, zato ja mislim da je i nakon ovih ratova u ovim prostorima polako, ali nečujno stvara se ta Srboslavija, koja funkcioniše na sasvim drugi način. Ne kao teritorijalna celina, ali kao neki sistem koji kontroliše cijeli ovaj region. I zato tu je, mislim, sada na dijelu onaj proces koji ja zovem jugoslavizacija ovog Balkana, srbizacija ovog Balkana. Ovo ne govorim zato što ja imam neku averziju prema bilo kom narodu, ali to je realnost. Nije slučajno, recimo, što je, Srbija sada traži isto i za sever Kosova, koliko ja mogu da naslutim, neko rešenje, ala Srpska republika. Šta to znači? Vi omogućili ste jedne zemlje na Balkanu da kontroliše 3-4 ostale države. I tako vi stvarate te moćne države. A s druge strane, vi Albancima ovo onemogućuje. Ne želite da se to isto desi Albancima. Recimo da i oni budu isto instruirani sa Prištine ili Tirane ili šta da je. Problem inkluzivnosti u makedonskom društvu, znači kakav bi bio status Albanaca, ta kohabitacija između Makedonaca i Albanaca, to će biti večito pitanje. Ja nisam siguran da mi možemo preko noći to da rešimo. Dve komponente su tu veoma važne. Unutarnja i regionalna. Unutarnja komponenta je kako se mi sporazumevamo. Imamo li minimum dogovora šta činiti sa ovom državom, ali da zajednički to odlučimo. Zajednički. Ne jedan iza drugog ili krijeći se od drugog. Ali i da pretpostavimo da to bude idealno. Znači, unutarno stanje i ta kohabitacija i na političkom, na običnom, ljudskom nivou da bude idealna. Ponovo to ne znači da ćemo 100% ostati u ovim granicama. Zašto? Zato što regionalna dinamika i mnogo veći albanski korpus u regionu, to je Albanija i to je Kosovo, Kosovo još nije zaokružio svoj međunarodni legitimitet, oni su državi, mi priznajemo, mi imamo ambasador, sve, ali Kosovo još uvek traži svoju međunarodno priznanje, mesto u Europskoj uniji i u NATO sutra, možda, od toga zavisi i kako će biti njihov odnos prema Albancima ovde. Regionalna i bezbednosna i politička dinamika je uvek na Balkanu bila jača, i vi to nešto znate, jača, znači regionalna, nego što je bila unutarnja. Zato mi moramo sa jednim okom da gledamo šta se dešava, mora da se dešava u Skoplju, da se sporazumemo sa našim komšijama, ali da ne ispuštamo iz vida šta se dešava u Prištini i u Tirani i da sa njima imamo neki zajednički jezik. Ne možemo živjeti samo unutra i biti zadovoljni ako eventualno, kažem, to se do sada nije desilo u idealnim uslovima, imamo dobru suradnju sa komšijama Albancima. Ja mislim дека периодот на идеи за големи држави, голема Србија, голема Хрватска, голема Албанија, па и голема Македонија едноставно е зад нас. Нема рационална политичка структура, без разлика дали се работи за владеачки партии, дали се работи за опозициони партии кои што сериозно би се залагале за една таква опција. Факт е дека ќе постојат екстремни и радикални структури и тие постојат сега. Тие постојат и во земјите членки на Европска унија. Клучното прашање е дали тие ќе останат маргинални, без влијание на генералната политика, или заради сплет на околности ќе дојдат во ситуација да бидат доминантни. Ако станат доминантни, доаѓа до трагедија. Тоа беше периодот од, не знам, 90-тите години на просторот на поранешна Југославија. Трагедијата беше огромна, се плати во човечки жртви, стотици илјади човечки животи беа изгубени, милиони раселени, изгубени генерации, 15-20 години. Значи, апсолутно сум убеден дека тоа се губитнички политики. Политики кои што не може да дадат резултат. Меѓутоа, тие не смеат да се подценуваат. Значи, дали тие ќе останат маргинални или ќе добијат на влијание, зависи од актуелната политика. Vlast u koaliciji čine dvije nacionalne, makedonska i albanska stranka. Logikom stvari, kada ste na vlasti, nemate potrebu osjećati ugroženost.
Ipak nije tako. Čini se da se radi o isključivo političkoj koaliciji, čiji je osnovni cilj financijski interes, ali ne i revitalizacija i integracija duboko nacionalno podijeljenog makedonskog društva. Програмските предоби на ВМРО ДПМН и ДУИ, вие сте сосема право, се разликуваат во голема мера. Имаше период во кој што ВМРО ДПМН, кога Социјалдемократскиот сојуз правеше коалиција со ДУИ, не обвинуваше дека тоа е коалиција со терористи, со оние кои што го предизвика војната и конфликтот во 2001. Еве дојде време да и они направат коалиција со ДУИ. Едноставно мислам дека прагмата, практичниот пристап и желбата за власт ги натера да седнат во заедничка влада. Дури можам да кажам дека изненадувачки добро функционираат. Може би не функционираат на планот на стратешките интереси на оваа земја. Меѓутоа во делот на нивните партиски интереси, кадровски, бизнис интереси, функционираат одлично. Едноставно, она што на прв поглед изгледа неспојиво, се покажува дека може да функционира. I zaista je tako na skopskim ulicama. Svezane zastave tek su privid mira. Na lijevoj strani Vardara pretežno žive etnički Albanci, na desnoj Makedonci, a upravo je rijeka Vardar vrlo jasna linija podjele. Onog trenutka kada linija razgraničenja bude narušena, dolazi do sukoba. Prije samo godinu dana, 8 ljudi je povrijeđeno nakon što je Makedonska crkva pokušala postaviti temelje za crkvu na starom gradu iznad Skopja. Ovako je izgledao Gostivar prije 2 mjeseca, nakon što su ubijena 2 Albanca zbog sukoba oko parking mjesta. A ovako je Skopje izgledalo samo dan nakon posljednjeg ubistva 5 Makedonaca. Među građanima Skoplja vlada nepovjerenje. Ono što iza straha ne žele javno govoriti, poručuju grafitima. Mislim da ovo što se случува во последно време, посебно за младите како нас, не е убава работа. Не се чувствуваме слободни, да можеме слободно да излегуваме, да се движиме, како што беше, например, пред да се случат овие работи. Па, мислам дека треба да се преземе нешто во врска со овој случај, па и со другите, да тие што се надлежни да го расчистат овој случај, па да биде се како што треба, да нема други разни инциденти, да не се продолжува ова. Какви su odnosi tvojih vršnjaka, Makedonaca i Albanaca? Па, моите врсници со албанците мислам дека има добри односи. Сега зависи. Може некои нема добри односи со албанците, но мислам дека сепак треба, ние живееме во една иста земја, во едно исто место и мислам дека треба да се почитуваме и да се дружиме како и со сите, како и македонец со македонец, така и македонец со албанец, да нема подоба на разни međupриpadnosti. S druge strane, činjenica je da su Albanci u Makedoniji nezadovoljni. Na izgled paradoksalno. Dok im država pruža više prava, nezadovoljstvo više raste. Razlog se, kako tvrde, krije u sumnji da im Makedonija pruža samo privid ostvarenih dogovora i ciljeva za koji su ratovali prije 10 godina. Ponekad nije problem u tome da li imate neko pravo, nego da li su stvoreni uslovi da to iskoristite. Jer vi meni možete dati pravo i da letim avionom, ali ako ja to nemam i ako nemate nigde vi aerodrom, džaba vam od te prave. Tako da neka sadašnja prava koje imaju Albanci u Makedoniji mene nalikuju na one u bivšoj Jugoslaviji.
Recimo i tada su jednom proglase da može albanska zastava, pa posle promene zakon, pa ajde ne može takva zastava, ali moramo nešto menjati u zastavi, moramo staviti neku petokraku levo ili desno na toj zastavi. I tako da vi uvijek igrate sa osjećanjima, u stvari uvijek kupujete vreme. Makedonija za ovih 20 godina nije uspjela da proizvede neke zajedničke vrednosti, koje će vrediti i za mene kao Albanac i za Makedonce. Zašto? Zato što je Makedonija utemeljena tako da ona realizuje samo taj jedan san, makedonski. I zaboravila je na ovaj drugi, koji je isto tako uticajan. Nije minoran, nije to 1% građana, pa vi da ne vodite računa. I tako da odjednom kad se suočila da vi imate jedan deo Makedonije koji ne možete kontrolišete, pazite jednu stvar, svi Makedonci da stanu policajci, opet oni ne mogu da kontrolišu albanski deo Makedonije. I ako je takva situacija, vi morate pronađete mehanizam da osim osjećaja za etničku pripadnost, da imate osjećaj i za državnu pripadnost. A to nemate ni kod jednih, ni kod drugih. Sezona ratova je završena, ali još su otvorene radionice gde se ucrtavaju karte. Gde se izučavaju sve te mogućnosti kako možeš drugome naštetiti, kako možeš destabilizirati. To se vidi najbolje u Makedoniji. Uz sve ovo, među Makedoncima, kako zbog unutar državnih, međunacionalnih, tako i zbog vanjsko-političkih prilika, iz dana u dan rastu frustracije, čije ispoljavanje dodatno komplikuje i onako tešku situaciju. Na svojoj zemlji, u svom jeziku, u svojoj crkvi, pod svojom zastavom, bivaju osporavani za sve nabrojano. A kada nezadovoljstvo životnim okruženjem evoluira, dobije se ovaj trg. Anahrona historija pretočena je u građevine na koje su makedonski zvaničnici ponosni i na koju će do 2014. potrošiti čak 300 miliona eura. 20-godišnje osporavanje makedonske države, ali i društva, stvorilo je kolektivni bijeg od surove realnosti na način da se svuda po Skoplju grade monumentalni spomenici Aleksandru Makedonskom, triumfalne antičke arke ili iskopavaju nepostojeći artefakti koji imaju za cilj zapravo dokazati da je ishodište evropske civilizacije na makedonskom tlu, u makedonskoj historiji ili civilizaciji. Тоа што се случува во центарот на Скопје е политичка определба на актуелната власт. Она тргна, значи, со една премиса дека се почнува од нејзе, дека мора да се почне од нула и буквално го редизајнира не само македонското општество, туку се обидува да ја редефинира и македонската историја. Прито тоа го прави на еден, би рекол, кичерајски начин. Многумина кои што доаѓаат од странство и го посетуваат Скопје, ја завршуваат својата посета со заклучок дека дошле во некаков вид на Дизниленд или не знам, Лас Вегас, каде што на едно место на километар квадратен се градат некои градби кои што имаат во себе барок, имаат класицизам, имаат старогрчка архитектура и така натаму. Нешто што е потполно анахроно. Наместо во 2012 година да градиме нешто што соодветствува на она што е 21 век, ние се обидуваме, или власта се обидува, да гради нешто што во другите земји се градело пред 1000 година или пред 500 година. Едноставно тоа е неверодостојно и на тој начин се создава една голема конфузија кај македонските граѓани. Кои сме ние? Што сме ние? Кој е нашето минато? Која е нашата историја? Je li istorijski utvrđeno da je Aleksandar Makedonski Makedonac? Тоа треба историјата да го каже, но во секој случај останува фактот дека до ден денес Александар Македонски нема ниту еден споменик во Атина, затоа што во Атина кога дошол, него го сметале за окупатор. Значи до ден денес, дури и пред 20 на години кога имаше таква иницијатива, атињаните рекоа не, тој тука не е позитивна личност за Атина. Така да тоа се некои историски работи кои што историчарите треба да ги решаваат, но во секој случај се работи за личност која што
има големо значење за целиот овој регион, па дури пошироко. Ако видите, Александар Македонски има споменици во околу 20 на градови низ целиот свет. Дури еден град во Египет се вика Александрија, во Америка има неколку градови што се викаат Александрија. Многу не ги видовме грците да протестираат против тоа или да даваат некакви ветот. To se uvek dešavalo u svetu, bez bilo kakvih iznimaka, sa narodima koji su izgubili bitku u sadašnjosti. Kada vi nemate odgovora na sadašnje probleme, vi se uvek zakonomerno okrećete istoriji. Najveći problem današnje makedonske vlade, u celini, pričamo o resorima, o etničkim, religioznim grupama koji su tamo ili zajednicama, najveći problem je što oni ne shvataju da ti ne možeš rešiti problem ovih ljudi, što smo pričali malo u Lipkovu ili u Skoplju, ima ih svugde. 32% od populacije su nezapošteni. Ogroman deo mlade populacije. Imamo imigraciju još uvek koja ide prema zapadnoj Evropi, prema Australiji, Kanadi i Novom Zelandu. Ne možeš taj problem rešiti ako se okrećeš istoriji i ako tražiš spas u Aleksandru Makedonskom, Aleksandru Velikom. Osim financijskog i estetskog, kakav već jeste i kako ga ko doživljava, projekt izgradnje centra Skoplja mogao bi biti novi simbol podrijeđenosti, odnosno izvor nezadovoljstva, jer ga više od 30% stanovništva, koliko je nemakedonaca, ne doživljava svojim. Boraveći u Makedoniji, ulazeći u suštinu međuetničkih makedonskih odnosa, nemoguće je odagnati identičnu situaciju kao i u BiH društvu. Ne treba zaboraviti i obnovu Ferhadije 2001. godine ili krvavi Božić u Kostajnici. Međutim, razlika je u tome što je makedonsko društvo zadržalo multietničnost, zadržalo izmiješanost koje je, nažalost, Bosna i Hercegovina izgubila i koju upravo Makedonija plaća. Iz Skoplja za Federalnu televiziju Sinan Šarić. Najmlađa balkanska članica UN-a, etnički najraznovrsnija, zemlja sunca koja je nastala krvavim raspadom Jugoslavije. Lijepa zemlja. U UN-u se zbog dobro poznatih grčkih stavova i danas vodi pod nazivom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, iako ju je 120 zemalja priznalo pod imenom Republika Makedonija. Iako je u odnosu na recimo Bosnu i Hercegovinu na putu ka nezavisnosti doživjela minimalne ljudske i materijalne štete tokom sukoba iz 2001. i bez obzira na sve prirodne preduslove u Makedoniji je danas više od 30% nezaposlenog stanovništva. Ali ipak, ključna barijera koju ni 20 godina od osamostaljenja ni makedonska država ni makedonsko društvo nije prevazišlo je multietničnost. Da, upravo ono što je u razvijenom svijetu jedinstvena prednost, u Makedoniji, kao i u mnogim drugim balkanskim sredinama, nažalost predstavlja teški teret.
Međuetnička netrpeljivost u Makedoniji je konstantna tempirana bomba. Eksplodirala je 12. aprila ove godine, kada su nadomak Skoplja u selu Radišani ubijena 4 mladića od 18 do 22 godine i jedan 40-godišnjak. Osim da se radi o profesionalcima, policija do danas nije saopštila ništa više, kao ni pronašla počinioce ili utvrdila motive. Sva petorica su Makedonci. I pored svog opreza i nevoljnog javnog izgovaranja te tvrdnje, većina su i dalje uvjerenja da su ubice Albanci, a motiv nacionalna mržnja. Međutim, nije suluda ni tvrdnja da se ne radi o ubistvima iz mržnje, već o akciji stranih službi pred predstojeći samit NATO-a, a cilj je dati do znanja da Makedonija nije ozbiljan kandidat za NATO. I upravo ove dvije nezvanične teze u vezi sa motivima ubistva otkrivaju svu kompleksnost u kojoj se već 2 desetljeća nalazi Makedonija. Južni susjed Grčka joj osporava ime, istočni susjed Bugarska zastavu i jezik. Sjeverni susjed Srbija Makedoniji nikada nije oprostila put u nezavisnost države i crkve, pa ni danas ne priznaje autokefalnost makedonske crkve. Zapadni susjed Albanija i danas ima teritorijalne i političke pretenzije na dijelove Makedonije u kojim većinski žive Albanci. I više je nego dovoljno razloga i motiva za strahove, ali samo rijetki naglas žele dovoditi u pitanje suverenitet makedonske države. Ja ne vjerujem u konspiracije, u ovom smislu. Konspiracija je uvijek bilo, ali stvarno, ne samo u pričama ljudi. U celom svetu. Velike nacije veruju, i oni veruju u velike konspiracije. A ne male nacije kao što smo mi na Balkanu. Ali ja vjerujem da su konspiracije tu samo kao aditiv u čorbi. Samo kao nešto, kao dodana vrednost. Ostatak vi i ja kuvamo ovdje. Ljudi koji ovdje živimo. Nemojte da verujete da neki Francus ili Srbin ili Amerikanac ili Kines može da vam skuva ovdje neko jelo, a da vi to ne primetite. Ja i vi kuvamo tu čorbu. Znači, glavne sastojke tog jela prave ljudi koji ovdje žive. Biće tu ubačenih ljudi, ideja koji dolaze sa strane. Ja nemam iluzija da je na Balkanu sve idealno i da ne postoje neki segmenti društva i u Beogradu i na drugim ovdje glavnim gradovima oko nas koji imaju i takve namere. Ali ja vam garantujem da je 99% tog jela skuvano sa strane domaćih kuvara. Ključni problem Makedonije je unutrašnjopolitički, tačnije međunacionalni. Ovako je izgledalo Kondovo predgrađe Skoplja kada smo ga posjetili 2009. 8 godina nakon makedonsko-albanskog sukoba, bilo je ovo selo u kojem su rovovi bili još aktivni, a područje nedostupno legalnim organima vlasti. Danas je situacija potpuno drugačija. Albanske zastave više nisu simbol otpora državi Makedoniji, a lokalni vođa je u zatvoru. Plod je to činjenice da su albanske zastave izvješene ne samo u Skoplju, već i širom Makedonije, naročito u 18 opština gdje Albanci predstavljaju većinsko stanovništvo. 2001. kako što sam rekao, je godina kada sav onaj napliv revolta kulminirao sa oružanom rezistencijom, odnosno oružanom pobunom koju UČK predstavljala, znači, preko oružanog konflikta i sa vodstvom implicitno, znači, pokazalo volju albanske zajednice da i tim putem, ako je potrebno da se reši, znači, moralo da se vodi, znači, da se prolazi kroz tu situaciju. Da li je te 2001. UČK htio osamostaljenje albanskih opština, priključenje Albaniji ili šta? Nije priključenje Albaniji u pitanju. U pitanju je bilo poboljšanje pozicije Albanaca ovde, jer mi smo rođeni ovde, mi smo autohtoni ovde. Mi nismo ovde došljaci da bi smetali da ovaj deo teritorije trebamo odcepiti od negde, ne znam gde. Mi smo ovde autohtoni i polažemo pravo na nasledstvo, na ovu teritoriju, na ovu državu, kako Republika Makedonija, imajući u vidu da sa pokoljenjima smo ovde. Znači, nije da smo mi došli ovde pa sad tražimo nešto što trebamo odneti negde. Znači, tražili smo i tražimo da budemo svoji na svome i poziciju ustavnu, znači da imamo ono koje što
i treba da imamo. Sa Ohridskim dogovorom znači je napravljen pomak u opredeljenju pozicije Albanaca i drugih, sad da se koncentriramo znači samo na položaj Albanaca, međutim to uključuje i druge zajednice koje što nisu u većini u Republici Makedoniji. I kako što znate, znači u preambuli su nabrojani pokraj makedonskog naroda i sve druge zajednice znači koje nisu u većini, uključujući tu albansku zajednicu, znači romsku, bošnjačku, srpsku, tursku zajednicu, vlašku zajednicu, kao deo naroda koji što žive ovde i koji što polažu na pravo na državotvornost i na nasledstvo na ono što je Republika Makedonija danas. I sa Ohridskim dogovorom i sa ustavnim izmenama koje su nastupile posle Ohridskog dogovora, znači značajno je poboljšana pozicija položaja Albanaca znači u Republici Makedoniji. Istina je da su Albanci potpuno uključeni u rad državnih institucija. Postoje i univerziteti na albanskom jeziku. Taj jezik je jedan od zvaničnih u Makedoniji. Na prvi pogled provedeno je sve ono što je dogovoreno 2001. Ohridskim sporazumom. Međutim, kao i svugdje, glavni grad nije prava slika stanja. Stoga smo se uputili u albanska sela nadomak Kumanova. Sela koja su tokom 2001. godine bila U ova sela ne samo u ratu, već i dugo nakon njegovog okončanja, makedonska policija nikada nije ušla. I danas makedonski policajci ovdje rijetko i u iznimnim prilikama zalaze. Ovdje ukupno živi oko 30.000 stanovnika. Ovim ljudima Makedonija je još uvijek, i što posebno zabrinjava, sve više maćeha, a ne majka. Žitelji ovog sela su van državnog sistema, izolovani i rijetko komuniciraju sa Makedoncima. Osjećaju da su kažnjeni zbog događaja iz 2001. Selo ima svog čelnika. Kada on govori, svi šute i bez njegove dozvole malo se šta radi. Imali smo sreće i dobili njegovo povjerenje. Tu je bilo kako, što da ti kažem, kako Vukovar. Ovdje se granatiralo na svi strane. Ali ima muži ovdje što ga brani ovoj zemlju. I će ima i nema nikad da umira ovoj mjestu. To je jasno neka mu je, na političari. Jesu li spremni Albanci, recimo ovog sela, ukoliko dođe do napada, ponovo uzeti za oružje? Zar će bjegamo? Momak, ovaj narod nema da bjega ovdje. Živ ne, samo mrtavci će šansu nema. 4 sela, ovaj teren je bilo na rov. Ne su bili više. Ali treba da pitate i Makedonci kako se ratuju. Mi smo bili u našem mjestu. Ne smo bili napadači. Mi smo bili branitelji, mi smo se branili. Ali šansu ne smo imali. Vidite, ako se ostane ovakva politika, političari znaju bolje od nas, samo ja što mislim. Ili podelba, ili ne znam šta misli Makedonci, ako tera još ovako da gi pudi Albanci od ovdje, kako ne znam u kojoj godine kad su pudili već pola Albanci u Tursku. Od ovoj sela ne se znaje koliko kući su pobjegli u Tursku. Sada više ne je toj pesma. Nema kude da ide više. Može li doći do podjele Albanije? Oprostite, do podjele Makedonije? Boga i može. Sovija političari da. Ako se menja političari, ne. Ako se po pameti političari će biti po pametni, nema da se deli. Ako ovako produži, jer vidiš, ide, sin od tatko se deli. Mene ne mi smeta Makedonci, ali i mi ga smetamo njima. Ja ne znam što. Na rabotu ne smo. Svi mjeste kude su pojake Makedonci su. A Albanci znaš koliko ima u Makedoniji? Po moj milion.
Albanci su bili bolje pred 2001. nego sada, momentalno što smo. Zašto se zbori ovaj? Vidite što se radi. Ubijaju mladi ljudi, deca, a svi Albanci se sobira i zatvara. A to se zna zašto se radi. To radi političari, gospodine. Samo da sedi u svoju stolicu. Albanci nema nikakvo pravo. Samo lažev prema svetom, kaže da su Albanci ima pravo nikako. Vidiš ovo iz selu. Spreman boriti za taj cilj? Da, svega. I oružjem? I oružjem. Sve ovo otvara pitanje koliko su tačne teze o velikoalbanskim težnjama, a posebno planovima. Niko od ozbiljnih zvaničnika neće reći da one postoje. Tu je i najmanje 50 godina aktuelna teza da se taj cilj želi postići albanskim natalitetom. Ni tu tezu niko od zvaničnika neće potvrditi. Demografski aspekt tretmana problema nije novo u Makedoniji izmišljeno. To demografski aspekt gledišta u poziciji Albanaca i u Jugoslaviji, znači u federaciji gdje smo bili, je bio tema dana, znate, oko Kosova. Tretman Kosova bio od aspekt demografskog principa nataliteta, koji što u suštini nije ono što se želi prikazati. Ne mogu se doživljavati Albanci samo niz prizmu nataliteta. Fakt je da u albanskom življu broj soodnos, znači rođenih i mrtvih, je pozitivan. Međutim, to nije razlog manje vrednosti Albanaca, manjeg znanja Albanaca, manjeg emancipacije Albanaca, nego to je razlog vitaliteta albanskog življa u Makedoniji i u tom kontekstu, znači, reproduktivna moć, ako se može reći, je drugačija od nealbanskog življa u Makedoniji. To je teza koja što postojano se forsira i tuka во овие кругови и морам да кажам дека е прилично незаснована и често пати се злоупотребува од националистички позиции. Наталитетот на една или друга нација не е статична категорија. Таа се менува. Значи, обратно ја би го поставил прашањето. Дали со подобра едукација, образование, емансипација, некој мисли дека ќе остане истиот наталитет на албанците или на некој друг? Ние веќе имаме ситуација каде што наталитетот на етничките албанци во Македонија опаѓа. И тоа е резултат на емансипација, на образование. Значи, паметна држава или паметна политика се обидува да ги предвидува работите 5, 10, 15, 20 години. Ако некого го плаши наталитетот, не знам, на другата етничка заедница, тогаш вистински начин е да се инвестира во образованието и емансипацијата на таа етничка заедница. Поготово да речеме на половата рамноправност, на образованието на жените и така натаму. Што е абсурдно? Тие кои што се плашат од наталитетот се против образованието или подоброто образование на тие луѓе. Тоа е контрадикторно. Значи, апсолутно не мислам дека тоа што денеска е податок, ќе го имаме истиот и после 20 или 30 или 50 години. Меѓутоа, генерално, клучното прашање, дали ние уште мислиме дека е после 30 години и ние, и Босна и Херцеговина, не знам, Косово, Албанија, ќе останеме надвор од Европската Унија, ќе останеме со некакви своји балкански политики и фрустрации, ако немаме намера да ги интегрираме своите земји, прифаќајќи европски норми и стандарди во Европската Унија, тоаш може се да се случи. Тоаш сите опции се отворени. Апсолутно не мислам дека, да се вратам на основното прашање, не мислам дека наталитетот, било чив, е опасност за било која нација или не знам, припадници на друга етничка заедница. Она што нас може
kao balkanski državi, da ne uništi, ne evo bukvalno smislena zbora, da ne napravi ogromna šteta, je celata ta frustriranost i opteretenost со istorija i su mitovi. Со форсирање на меѓусебните разлики. Секој од нас мисли дека сме прави европјани и дека сме спремни да живееме у Европа и да нема разлика меѓу нас и германци или, не знам, енглези и французи, али со првиот комшија дефинитивно сме различни. Тоа е едноставно анахроно гледање. Како ќе живееме со, не знам, некои нордиски народи во заеднички европски дом, а не можеме да живееме заедно со првите комши кои што се околу нас, без разлика дали се од исламска, православна, католичка вероисповест, дали се албанци, македонци или бошњаци, срби или хрвати. Ali čemu onda izjave građana Zapadne Makedonije o Albaniji kao zemlji koju više vole? Znate šta, jedan narod treba da bude nadprosečno neambiciozan, da nema ambicije da živi zajedno. Isti narod da živi, ista porodica da živi u istoj kući. Međutim, ovo ne mora uvek da znači da vi treba da srušite nečiju kuću da biste izgradili vašu. I zato tu kod nas u Balkanu su tragične te priče, kad vi govorite o tomu, o ujedinjenju naroda. Narod ne mora se ujediniti tako da sruši, recimo, Albanci ne mora da se ujedine tako da oni sruše Makedoniju. Međutim, imate onaj koncept evropski. Zašto da mi ne verujemo u tome da će jedan dan ovaj Balkan biti baš ono, Balkan bez granice? Za mene i to je ujedinjenje albanskog naroda. Normalno. Ja ne isključujem i druge mogućnosti, ako budeš nateran. Pazite, sada se obično govori o menjanju teritorija, o severu Kosova. Pa, po kojoj logici, stvarno ja bih hteo da mi neko objasni, po kojoj logici, recimo ako se počituje taj srpski stav, da svako selo gde živi Srbin, to je Srbija, po kojoj logici da se ne počituje stav da u svakoj ulici gde žive Albanci, to je Albanija? Dakle, ili ćemo upotrebiti jedan standard ili drugi. Ne možete za jednog jedan standard, a za drugi standard. Po kojoj logici, recimo, da Albanci asistiraju u stvaranju 5 država? Kosovo, Albanija, Crna Gora, Srbija, Makedonija. Ako s druge strane vi imate situaciju kad se Srbima sve dozvoljava. Pazite, Srbi dan danas kontrolišu na ovom Balkanu najmanje 4 države. To je Srbija, Makedonija, Kosovo i Bosna. Oni su unutra. Ali pod različitom pakovanju, ne svuda isto. Vi imate srpsku politiku, Srpsku republiku. Recimo, uvijek kad želi Srbija, može da uzdrma Bosnu. Imate u Kosovo, sever Kosova. Uvijek kad želi Srbija, tu može da uzdrma Kosovo. Tu imate te prosrpske strukture. Imate u Crnoj Gori. Dakle, zato ja mislim da je i nakon ovih ratova u ovim prostorima polako, ali nečujno stvara se ta Srboslavija, koja funkcioniše na sasvim drugi način. Ne kao teritorijalna celina, ali kao neki sistem koji kontroliše celi ovaj region. I zato tu je, mislim, sada na dijelu onaj proces koji ja zovem jugoslavizacija ovog Balkana, srbizacija ovog Balkana. Ovo ne govorim zato što ja imam neku averziju prema bilo kom narodu, ali to je realnost. Nije slučajno, recimo, što je, eto, Srbija sada traži isto i za sever Kosova, koliko ja mogu da naslutim, neko rešenje, ala Srpska republika. Šta to znači? Vi omogućili ste jedne zemlje na Balkanu da kontroliše 3-4 ostale države. I tako vi stvarate te moćne države. A s druge strane, vi Albancima ovo onemogućujete. Ne želite da se to isto desi Albancima. Recimo da i oni budu isto instruirani sa Prištine ili Tirane ili šta. Problem inkluzivnosti u makedonskom društvu. Znači,
Najmlađa balkanska članica UN-a, etnički najraznovrsnija, zemlja sunca koja je nastala krvavim raspadom Jugoslavije. Lijepa zemlja. U UN-u se zbog dobro poznatih grčkih stavova i danas vodi pod nazivom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, iako ju je 120 zemalja priznalo pod imenom Republika Makedonija. Iako je u odnosu na recimo Bosnu i Hercegovinu na putu ka nezavisnosti doživjela minimalne ljudske i materijalne štete tokom sukoba iz 2001. i bez obzira na sve prirodne preduslove u Makedoniji je danas više od 30% nezaposlenog stanovništva. Ali ipak, ključna barijera koju ni 20 godina od osamostaljenja ni makedonska država ni makedonsko društvo nije prevazišlo je multietničnost. Da, upravo ono što je u razvijenom svijetu jedinstvena prednost, u Makedoniji, kao i u mnogim drugim balkanskim sredinama, nažalost predstavlja teški teret. Međuetnička netrpeljivost u Makedoniji je konstantna tempirana bomba. Eksplodirala je 12. aprila ove godine, kada su nadomak Skoplja u selu Radišani ubijena 4 mladića od 18 do 22 godine i jedan 40-godišnjak. Osim da se radi o profesionalcima, policija do danas nije saopštila ništa više, kao ni pronašla počinioce ili utvrdila motive. Sva petorica su Makedonci. I pored svog opreza i nevoljnog javnog izgovaranja te tvrdnje, većina su i dalje uvjerenja da su ubice Albanci, a motiv nacionalna mržnja. Međutim, nije suluda ni tvrdnja da se ne radi o ubistvima iz mržnje, već o akciji stranih službi pred predstojeći samit NATO-a, a cilj je dati do znanja da Makedonija nije ozbiljan kandidat za NATO. I upravo ove dvije nezvanične teze u vezi sa motivima ubistva otkrivaju svu kompleksnost u kojoj se već 2 desetljeća nalazi Makedonija. Južni susjed Grčka joj osporava ime, istočni susjed Bugarska zastavu i jezik. Sjeverni susjed Srbija Makedoniji nikada nije oprostila put u nezavisnost države i crkve, pa ni danas ne priznaje autokefalnost makedonske crkve. Zapadni susjed Albanija i danas ima teritorijalne i političke pretenzije na dijelove Makedonije u kojim većinski žive Albanci. I više je nego dovoljno razloga i motiva za strahove, ali samo rijetki naglas žele dovoditi u pitanje suverenitet makedonske države. Ja ne vjerujem u konspiracije, u ovom smislu. Konspiracija je uvijek bilo, ali stvarno, ne samo u pričama ljudi. U celom svetu. Velike nacije veruju, i oni veruju u velike konspiracije. A ne male nacije, kao što smo mi na Balkanu. Ali ja vjerujem da su konspiracije tu samo kao aditiv u čorbi. Samo kao nešto, kao dodana vrednost. Ostatak vi i ja kuvamo ovdje. Ljudi koji ovdje živimo. Nemojte da verujete da neki Francus ili Srbin ili Amerikanac ili Kinez može da vam skuva ovdje neko jelo, a da vi to ne primetite. Ja i vi kuvamo tu čorbu. Znači, glavne sastojke tog jela prave ljudi koji ovdje žive. Biće tu ubačenih ljudi, ideja koji dolaze sa strane. Ja nemam iluzija da je na Balkanu sve idealno i da ne postoje neki segmenti društva i u Beogradu i na drugim ovdje glavnim gradovima oko nas koji imaju i takve namere. Ali ja vam garantujem da je 99% tog jela skuvano sa strane domaćih kuvara. Ključni problem Makedonije je unutrašnjopolitički, tačnije međunacionalni. Ovako je izgledalo Kondovo predgrađe Skoplja kada smo ga posjetili 2009. 8 godina nakon makedonsko-albanskog sukoba, bilo je ovo selo u kojem su rovovi bili još aktivni, a područje nedostupno legalnim organima vlasti. Danas je situacija potpuno drugačija. Albanske zastave više nisu simbol otpora državi Makedoniji, a lokalni vođa je u zatvoru. Plod je to činjenice da su albanske zastave izvješene ne samo u Skoplju, već i širom Makedonije, naročito u 18 opština gdje Albanci predstavljaju većinsko stanovništvo. 2001. kako što sam rekao, je godina kada sav onaj napliv revolta kulminirao sa
oružanom rezistencijom, odnosno oružanom pobunom koju UČK predstavljala znači, preko oružanog konflikta i sa vodstvom implicitno znači, pokazalo volju albanske zajednice da i tim putem, ako je potrebno da se reši, znači moralo da se vodi, znači da se prolazi kroz tu situaciju. Da li je te 2001. UČK htio osamostaljenje albanskih opština, priključenje Albaniji ili šta? Nije priključenje Albaniji u pitanju. U pitanju bilo poboljšanje pozicije Albanaca ovde, jer mi smo rođeni ovde, mi smo autohtoni ovde. Mi nismo ovde došljaci da bi smetali da ovaj deo teritorije trebamo odcepiti i odneti negde, ne znam gde. Mi smo ovde autohtoni i polažemo pravo na nasledstvo na ovu teritoriju, na ovu državu kako Republika Makedonija, imajući u vidu da sa pokoljenjima smo ovde. Znači nije da smo mi došli ovde pa sad tražimo nešto što trebamo odneti negde. Znači tražili smo i tražimo da budemo svoji na svome i poziciju ustavnu, znači da imamo ono koje što i treba da imamo. Sa Ohridskim dogovorom znači je napravljen pomak u opredeljenju pozicije Albanaca i drugih, sad da se koncentriramo znači samo na položaj Albanaca, međutim to uključuje i druge zajednice koje što nisu u većini u Republici Makedoniji. I kako što znate, znači u preambuli su nabrojani pokraj makedonskog naroda i sve druge zajednice znači koje nisu u većini, uključujući tu albansku zajednicu, znači romsku, bošnjačku, srpsku, tursku zajednicu, vlašku zajednicu, kao deo naroda koji što žive ovde i koji što polažu na pravo na državotvornost i na nasledstvo na ono što je Republika Makedonija danas. I sa Ohridskim dogovorom i sa ustavnim izmenama koje su nastupile posle Ohridskog dogovora, znači značajno je poboljšana pozicija položaja Albanaca znači u Republici Makedoniji. Istina je da su Albanci potpuno uključeni u rad državnih institucija. Postoje i univerziteti na albanskom jeziku. Taj jezik je jedan od zvaničnih u Makedoniji. Na prvi pogled provedeno je sve ono što je dogovoreno 2001. Ohridskim sporazumom. Međutim, kao i svugdje, glavni grad nije prava slika stanja. Stoga smo se uputili u albanska sela nadomak Kumanova. Sela koja su tokom 2001. godine bila U ova sela ne samo u ratu, već i dugo nakon njegovog okončanja, makedonska policija nikada nije ušla. I danas makedonski policajci ovdje rijetko i u iznimnim prilikama. Kakav bi bio status Albanaca, ta kohabitacija između Makedonaca i Albanaca, to će biti večito pitanje. Ja nisam siguran da mi možemo preko noći to da rešimo. Dve komponente su tu veoma važne. Unutarnja i regionalna. Unutarnja komponenta je kako se mi sporazumevamo. Imamo li minimum dogovora šta činiti sa ovom državom, ali da zajednički to odlučimo. Zajednički. Ne jedan iza drugog ili krijeći se od drugog. Ali i da pretpostavimo da to bude idealno. Znači, unutarno stanje i ta kohabitacija i na političkom, na običnom, ljudskom nivou da bude idealna. Ponovo to ne znači da ćemo 100% ostati u ovim granicama. Zašto? Zato što regionalna dinamika i mnogo veći albanski korpus u regionu, to je Albanija i to je Kosovo, Kosovo još nije zaokružio svoj međunarodni legitimitet, oni su državi, mi priznajemo, mi imamo ambasador, sve, ali Kosovo još uvek traži svoju međunarodno priznanje, mesto u Europskoj uniji i u NATO sutra, možda, od toga zavisi i kako će biti njihov odnos prema Albancima ovde. Regionalna i bezbednosna i politička dinamika je uvek na Balkanu bila jača, i vi to nešto znate, jača, znači regionalna, nego što je bila unutarnja. Zato mi moramo sa jednim okom da gledamo šta se dešava, mora da se dešava u Skoplju, da se sporazumemo sa našim komšijama, ali da ne ispuštamo iz vida šta se dešava u Prištini i u Tirani i da sa njima imamo neki zajednički jezik. Ne možemo živjeti samo unutra i biti zadovoljni ako eventualno, kažem, to se do sada nije desilo u idealnim uslovima, imamo dobru suradnju sa komšijama Albancima.
Ја мислам дека периодот на идеи за големи држави, голема Србија, голема Хрватска, голема Албанија, па и голема Македонија едноставно е зад нас. Нема рационална политичка структура, без разлика дали се работи за владеачки партии, дали се работи за опозициони партии кои што сериозно би се залагале за една таква опција. Факт е дека ќе постојат екстремни и радикални структури и тие постојат сега. Тие постојат и во земјите членки на Европска унија. Клучното прашање е дали тие ќе останат маргинални, без влијание на генералната политика, или заради сплет на околности ќе дојдат во ситуација да бидат доминантни. Ако станат доминантни, доаѓа до трагедија. Тоа беше периодот од, не знам, 90-тите години на просторот на поранешна Југославија. Трагедијата беше огромна, се плати во човечки жртви, стотици илјади човечки животи беа изгубени, милиони раселени, изгубени генерации, 15-20 години. Значи, апсолутно сум убеден дека тоа се губитнички политики. Политики кои што не може да дадат резултат. Меѓутоа, тие не смеат да се потценуваат. Значи, дали тие ќе останат маргинални или ќе добијат на влијание, зависи од актуелната политика. Vlast u koaliciji čine dvije nacionalne, makedonska i albanska stranka. Logikom stvari, kada ste na vlasti, nemate potrebu osjećati ugroženost. Ipak nije tako. Čini se da se radi o isključivo političkoj koaliciji, čiji je osnovni cilj financijski interes, ali ne i revitalizacija i integracija duboko nacionalno podijeljenog makedonskog društva. Програмските определби на ВМРО ДПМН и ДУИ, вие сте сосема право, се разликуваат во голема мера. Имаше период во кој што ВМРО ДПМН, кога Социјалдемократскиот сојуз правеше коалиција со ДУИ, не обвинуваше дека тоа е коалиција со терористи, со оние кои што го предизвика војната и конфликтот во 2001. Еве дојде време да и они направат коалиција со ДУИ. Едноставно мислам дека прагмата, практичниот пристап и желбата за власт ги натера да седнат во заедничка влада. Дури можам да кажам дека изненадувачки добро функционираат. Може би не функционираат на планот на стратешките интереси на оваа земја. Меѓутоа во делот на нивните партиски интереси, кадровски, бизнис интереси, функционираат одлично. Едноставно, она што на прв поглед изгледа неспојиво, се покажува дека може да функционира. I zaista je tako na skopskim ulicama. Svezane zastave tek su privid mira. Na lijevoj strani Vardara pretežno žive etnički Albanci, na desnoj Makedonci, a upravo je rijeka Vardar vrlo jasna linija podjele. Onog trenutka kada linija razgraničenja bude narušena, dolazi do sukoba. Prije samo godinu dana, 8 ljudi je povrijeđeno nakon što je Makedonska crkva pokušala postaviti temelje za crkvu na starom gradu iznad Skoplja. Ovako je izgledao Gostivar prije 2 mjeseca, nakon što su ubijena 2 Albanca zbog sukoba oko parking mjesta. A ovako je Skoplje izgledalo samo dan nakon posljednjeg ubistva 5 Makedonaca. Među građanima Skoplja vlada nepovjerenje. Ono što iza straha ne žele javno govoriti, poručuju grafitima. Mislim da ovo što se случува во последно време, посебно за младите како нас, не е убава работа. Не се чувствуваме слободни, да можеме слободно да излегуваме, да се движиме, како што беше, например, пред да се случат овие работи. Па, мислам дека треба да се преземе нешто во врска со овој случај, па и со друзите, да тие што се надлежни да го расчистат овој случај, па да биде се како што треба, да
drugi razni incidenti, da ne se продолжува ovo. Kakvi su odnosi tvojih vršnjaka, Makedonaca i Albanaca? Pa, моите врсници со албанците мислам дека има добри односи. Сега зависи. Може некои нема добри односи со албанците, но мислам дека сепак треба, ние живееме во една иста земја, во едно исто место и мислам дека треба да се почитуваме и да се дружиме како и со сите, како и македонец со македонец, така и македонец со албанец, да нема подоба на разни međupриpadnosti. S druge strane, činjenica je da su Albanci u Makedoniji nezadovoljni. Na izgled paradoksalno. Dok im država pruža više prava, nezadovoljstvo više raste. Razlog se, kako tvrde, krije u sumnji da im Makedonija pruža samo privid ostvarenih dogovora i ciljeva za koji su ratovali prije 10 godina. Ponekad nije problem u tome da li imate neko pravo, nego da li su stvoreni uslovi da to iskoristite. Jer vi meni možete dati pravo i da letim avionom, ali ako ja to nemam i ako nemate nigde, vi aerodrom džaba vam od te prave. Tako da neka sadašnja prava koje imaju Albanci u Makedoniji mene nalikuju na one u bivšoj Jugoslaviji. Recimo i tada su jednom proglase da može albanska zastava, pa posle promene zakon, pa ajde ne može takva zastava, ali moramo nešto menjati u zastavi, moramo staviti neku petokraku levo ili desno na toj zastavi. I tako da vi uvijek igrate sa osjećanjima, u stvari uvijek kupujete vreme. Makedonija za ovih 20 godina nije uspjela da proizvede neke zajedničke vrednosti, koje će vrediti i za mene kao Albanac i za Makedonce. Zašto? Zato što je Makedonija utemeljena tako da ona realizuje samo taj jedan san, makedonski. I zaboravila je na ovaj drugi, koji je isto tako uticajan. Nije minoran, nije to 1% građana, pa vi da ne vodite računa. I tako da odjednom kad se suočila da vi imate jedan deo Makedonije koji ne možete kontrolišete, pazite jednu stvar, svi Makedonci da stanu policajci, opet oni ne mogu da kontrolišu albanski deo Makedonije. I ako je takva situacija, vi morate pronađete mehanizam da osim osjećaja za etničku pripadnost, da imate osjećaj i za državnu pripadnost. A to nemate ni kod jednih, ni kod drugih. Sezona ratova je završena, ali još su otvorene radionice gde se ucrtavaju karte. Gde se izučavaju sve te mogućnosti kako možeš drugome naštetiti, kako možeš destabilizirati. To se vidi najbolje u Makedoniji. Uz sve ovo, među Makedoncima, kako zbog unutar državnih, međunacionalnih, tako i zbog vanjsko-političkih prilika, iz dana u dan rastu frustracije, čije ispoljavanje dodatno komplikuje i onako tešku situaciju. Na svojoj zemlji, u svom jeziku, u svojoj crkvi, pod svojom zastavom, bivaju osporavani za sve nabrojano. A kada nezadovoljstvo životnim okruženjem evoluira, dobije se ovaj trg. Anahrona historija pretočena je u građevine na koje su makedonski zvaničnici ponosni i na koju će do 2014. potrošiti čak 300 miliona eura. 20-godišnje osporavanje makedonske države, ali i društva, stvorilo je kolektivni bijeg od surove realnosti na način da se svuda po Skoplju grade monumentalni spomenici Aleksandru Makedonskom, triumfalne antičke arke ili iskopavaju nepostojeći artefakti koji imaju za cilj zapravo dokazati da je ishodište evropske civilizacije na makedonskom tlu, u makedonskoj historiji ili civilizaciji. Тоа што се случува во центарот на Скопје е политичка определба на актуелната власт. Она тргна, значи, со една премиса дека се почнува од нејзе, дека мора да се почне од нула и буквално го редизајнира не само македонското општество, туку се обидува да ја редефинира и македонската историја. Прито тоа го прави на еден, би рекол, кичерајски начин. Многумина кои што доаѓаат од странство и го посетуваат Скопје
ја завршуваат својата посета со заклучок дека дошле во некаков вид на Дизниленд или не знам Лас Вегас, каде што на едно место на километар квадратен се градат некои градби кои што имаат во себе барок, имаат класицизам, имаат старогрчка архитектура и така натаму. Нешто што е потполно анахроно. Наместо во 2012 година да градиме нешто што соодветствува на она што е 21 век, ние се обидуваме, или власта се обидува, да гради нешто што во другите земји се градело пред 1000 година или пред 500 години. Едноставно тоа е неверодостојно и на тој начин се создава една голема конфузија кај македонските граѓани. Кои сме ние? Што сме ние? Кој е нашето минато? Која е нашата историја? Je li istorijski utvrđeno da je Aleksandar Makedonski Makedonac? Тоа треба историјата да го каже, но во секој случај останува фактот дека до ден денес Александар Македонски нема ниту еден споменик во Атина, затоа што во Атина кога дошол, него го сметале за окупатор. Значи до ден денес, дури и пред 20 на години кога имаше таква иницијатива, атињаните рекоа не, тој тука не е позитивна личност за Атина. Така да тоа се некои историски работи кои што историчарите треба да ги решаваат, но во секој случај се работи за личност која што има големо значење за целиот овој регион, па дури пошироко. Ако видите, Александар Македонски има споменици во околу 20 на градови низ целиот свет. Дури еден град во Египет се вика Александрија, во Америка има неколку градови што се викаат Александрија. Многу не ги видовме грците да протестираат против тоа или да даваат некакви ветот. To se uvek dešavalo u svetu, bez bilo kakvih iznimaka, sa narodima koji su izgubili bitku u sadašnjosti. Kada vi nemate odgovora na sadašnje probleme, vi se uvek zakonomerno okrećete istoriji. Najveći problem današnje makedonske vlade, u celini, pričamo o resorima, o etničkim, religioznim grupama koji su tamo ili zajednicama, najveći problem je što oni ne shvataju da ti ne možeš rešiti problem ovih ljudi, što smo pričali malo u Lipkovu ili u Skoplju ima ih svugde. 32% od populacije su nezapošteni. Ogroman deo mlade populacije. Imamo imigraciju još uvek koja ide prema zapadnoj Evropi, prema Australiji, Kanadi i Novom Zelandu. Ne možeš taj problem rešiti ako se okrećeš istoriji i ako tražiš spas u Aleksandru Makedonskom, Aleksandru Velikom. Osim finansijskog i estetskog, kakav već jeste i kako ga ko doživljava, projekt izgradnje centra Skoplja mogao bi biti novi simbol podrijeđenosti, odnosno izvor nezadovoljstva, jer ga više od 30% stanovništva, koliko je nemakedonaca, ne doživljava svojim. Boraveći u Makedoniji, ulazeći u suštinu međuetničkih makedonskih odnosa, nemoguće je odagnati identičnu situaciju kao i u BiH društvu. Ne treba zaboraviti i obnovu Ferhadije 2001. godine ili krvavi Božić u Kostajnici. Međutim, razlika je u tome što je makedonsko društvo zadržalo multietničnost, zadržalo izmiješanost koje je, nažalost, Bosna i Hercegovina izgubila i koju upravo Makedonija plaća. Iz Skoplja za Federalnu televiziju Sinan Šarić.
Najmlađa balkanska članica UN-a, etnički najraznovrsnija, zemlja sunca koja je nastala krvavim raspadom Jugoslavije. Lijepa zemlja. U UN-u se zbog dobro poznatih grčkih stavova i danas vodi pod nazivom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, iako ju je 120 zemalja priznalo pod imenom Republika Makedonija. Iako je u odnosu na recimo Bosnu i Hercegovinu na putu ka nezavisnosti doživjela minimalne ljudske i materijalne štete tokom sukoba iz 2001. i bez obzira na sve prirodne preduslove u Makedoniji je danas više od 30% nezaposlenog stanovništva. Ali ipak, ključna barijera koju ni 20 godina od osamostaljenja ni makedonska država ni makedonsko društvo nije prevazišlo je multietničnost. Da, upravo ono što je u razvijenom svijetu jedinstvena prednost, u Makedoniji, kao i u mnogim drugim balkanskim sredinama, nažalost predstavlja teški teret. Međuetnička netrpeljivost u Makedoniji je konstantna tempirana bomba. Eksplodirala je 12. aprila ove godine, kada su nadomak Skoplja u selu Radišani ubijena 4 mladića od 18 do Kamazalaze. Ovdje ukupno živi oko 30.000 stanovnika. Ovim ljudima Makedonija je još uvijek, i što posebno zabrinjava, sve više maćeha, a ne majka. Žitelji ovog sela su van državnog sistema, izolovani i rijetko komuniciraju sa Makedoncima. Osjećaju da su kažnjeni zbog događaja iz 2001. Selo ima svog čelnika. Kada on govori, svi šute i bez njegove dozvole malo se šta radi. Imali smo sreće i dobili njegovo povjerenje. Tu je bilo kako, što da ti kažem, kako Vukovar. Ovdje se granatiralo na svi strane. Ali ima muži ovdje što ga brani ovoj zemlju. I će ima i nema nikad da umira ovoj mjestu. To je jasno neka mu je. Na političari. Jesu li spremni Albanci, recimo ovog sela, ukoliko dođe do napada, ponovo uzeti za oružje? Zar će bjegamo? Momak. Ovoj narod nema da bjega ovdje. Živ ne. Samo mrtavci će šansu nema. 4 sela ovoj teren je bilo na rov. Ne su bili više. Ali treba da pitate i Makedonci kako se ratuju. Mi smo bili u našem mjestu. Ne smo bili napadači. Mi smo bili branitelji, mi smo se branili. Ali šansu ne smo imali. Vidite, ako se ostane ovako politika, političari znaju bolje od nas, samo ja što mislim. Ili podelba, ili ne znam šta misli Makedonci, ako tera još ovako da gi pudi Albanci od ovdje, kako ne znam u kojoj godine kad su pudili već pola Albanci u Tursku. Od ovoj sela ne se znaje koliko kuće su pobjegli u Tursku. Sada više ne je toj pesma. Nema kude da ide više. Može li doći do podjele Albanije? Oprostite, do podjele Makedonije? Boga i može. Sovija političari da. Ako se menja političari, ne. Ako se po pameti, političari će biti po pametni, nema da se deli. Ako ovako produži, jer vidiš, ide, sin od tatko se deli. Mene ne mi smeta Makedonci, ali i mi ga smetamo njima. Ja ne znam što. Na rabotu ne smo. Svi mjeste kude su pojake Makedonci su. A Albanci znaš koliko ima u Makedoniji? Po maj milion.
Albanci su bili bolje pred 2001. nego sada, momentalno što smo. Zašto se zbori ovaj? Vidite što se radi. Ubijaju mladi ljudi, deca, a svi Albanci se sobira i zatvara. A to se zna zašto se radi. To radi političari, gospodine. Samo da sedi u svoju stolicu. Albanci nema nikakvo pravo. Samo lažev prema svetom, kaže da su Albanci ima pravo nikako. Vidiš ovo selo, 700 kuće ima, a nema ni 50 ljudi zaposlenih. Pa mi kad trpimo, dok nas dođe preko nos, kad dođe preko nos nema niko da trpe. Šta će onda biti? Pa što je bio pred 2001. To će da vidi. Ne daj Bože pa kažem da ne dođe do rata, inače kuću nema da puštimo, po nikoj cenu. Znači mi ovdje smo rođeni, ne diramo nikoga. Do sad i oni nisu nas dirali, ali od sad na tamo ne znamo što će da se desi. Vidim da neko ekscesi ima, ali to će da bude uvijek takvi ekscesi. Nadam se će se smirati tije strasti. A najviše ovoj našu komunu, albansku komunu, najviše mučimo ekonomski. Ovdje nemamo ni fabriku, nemamo ništa, sve od zemlju. Ovo je naseljeno oko 30.000 stanovnika, a svaki ima po 4-5 šinika, to kažemo oko 3-4 metra po kuću, znači 5-6 člana su. Najviše ekonomski ovdje muči ovaj narod ovdje kod nas. Koliko ćete moći trpiti to? Pa ja koliko što vidim, ovaj narod ne može dugo da trpi, naročito zbog ekonomske situacije. Došli smo do kraja, evo, nemamo pare struju da platimo, nemamo pare na državu da dajemo, ali na kraju krajeva imamo ljudi koji nemaju ni lep da jede ovdje. Zašto je to tako? Je li vas neko kažnjava ili... Ne znam, od 2001. godine ovoj kraj vikaju da je krizni reon. Ne puštaju ni, na primjer, krediti, ni ništa, ni fabrike ne se gradi, ni ništa ovdje. Te vidiš, svaki čovjek ovdje da gledaš u džep nemaju ni banku narod. A za sutra mislim da ekonomski ušte pološake vide. Može li to proizvesti nove sukobe? Pa ja se plašim da možda proizvede, pošto narod ako nema što da jede, što da pravi? Pa mi će trpimo koliko možemo, a kad ne možemo i... Šta onda? Kad ne možemo i on znaje šta je. Šta je to? Šta je rat, drugo nema. Kad ne možemo više da trpimo. Kao 2001. što je više. Spremni ste na to? Pa moramo, kude da idemo? Mi zemlju neću da puštamo. Ipak ovdje se ne radi o jedinstvenom primjeru. Selo Lipkovo možda i jeste samo po sebi geografski ili tradicionalno zabačen i nerazvijen kraj, ali situacija na drugoj, zapadnoj strani Makedonije je identična. Šta više, u gradovima poput Tetova ili Gostivara očekivali smo nešto umjerenije stavove. Međutim, prevarili smo se. Dok žitelji kumanovskih sela uz svu nerazvijenost i izolaciju Makedoniju doživljavaju kao matičnu i jedinu državu, u gradovima na zapadu je znatno drugačije. Srcu što više osjećaš, Makedoniju ili Albaniju? Albaniju. Zašto? Ne znam. Tako. Zašto sam Albanac. Alban. Zašto? Ne razbiram makedonski. Mi smo Albanci. Kako može, na primjer, ovdje u Makedoniji, da kogo dođe? Normalno Albaniju. Nisam ja shvatio pitanje baš. Ne, ja sam dobro shvatio. Da li mislite... Sakaš Albaniju ili Makedoniju? Albaniju hoću. Da li mislite da će ovo jednom biti dio Albanije? To
Ne mogu ja da vas to pitanje... Šta biste voljeli? Ja bi sam volio Albanija da bude. Tako porano što je bio. Ja mnogo dobro znam istoriju. Drugo? Vi? Pa već kad je odgovorio, neko ostaje tako. Živim u Makedoniji, ali Albanija je moja zemlja. Ali ipak si rođen u Makedoniji. Da, rođen. Kako je to moguće da više voliš Albaniju nego Makedoniju? Pa ne znam, ili krv ili nešto. Ljubav za znam. Nadaš li se da će nekada biti ovo dio Albanije? Ne znam, to ima drugi što... Jesi li se spreman